Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Tapara long humni ahem chumangatum me kaicho Nijang Karbi Anglong ke parlo lakha sirkep Amreng constituency arlo Tapara long humni ahem chumangatum me kaicho Nijang Karbi Anglong mate Assam Meghalaya along le adui ahoyalong non puta ing samjin mon sam kewan chi kalisi pinile thota Amreng constituency kaparlo tapat arong along pang thek khanduli atumangatum Karbi ahemtun humni me kai tekangcho Meki kai tekang wek abang phu atumaphan kinep kang nang dun chi aphan radatum bor ilo seta nep ing nang dun long le det si kadjui lo puta berta nang pali Lapen rong aradatum adim aklong an pele dun si me pa mep dun da pranga jok hem abang ke me chulong pa me long le det lo kisung ke phowek abang phu mate me ke kai tekang ahem phu amen lake ruka senteron ahem lapen Nicholas Timung atuma hem pusi pachini pon Non Kikhibom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council along Klembang Phu ke theke dingatum kopi apotsi non puta longle aduya hoy alam ki aphuthak dojoilo non ke radatum manghu prongsi chechak nang lo puta berta nang pali Khiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel Em bang chúng bang minang cây chọc rồi trên em lạc cái mang mình cây chọc à chọc thay em bang ở bên đẹp luôn đi đi ta private school buổi lom so cái chỗ thanh nó nạp đi bang minang cây chọc luôn mi chỗ thay lo hem cái trên em lạc ăn cho làng bang cái rập từng công ông mà si sắp số cái chu long là đẹp luôn chú mang đâm sẽ cái bang vét lo chú mang đâm sẽ cái bang vét luôn thạch đun long rồi đàn đi hem bên si bang luôn Lapu paray nang kap kelang pulo chumang dun nang kira hir ke doang masih nang kap det lo. Karbi sulang do arat do na phan nilitum dak ahoya kese ahin pestame kachisong kardom pajirlo kardom pini lage soluk sodak lapen ningki oy alam the dak tapat Karbi Anglong along border pillar 1951 penle langdam pustak kilometer narkeb lang kahilo sita kopia potsi anisi kedam tang Pius Hajira ka kewang hudak khanduli along stame 1951 a demarcation respect hekthedet lo both Assam and Meghalaya gov sitame kidam tang 1951 a status quo teng sidonangi laso kewang ke monsam phanali lasinitum ahoy rat kedona tum same alang litum han so dak pinrem lo laso puthak lasi prabjing pen Pius Hajir ka han stame regional committee pen lar serang ni ahui adui ahoy ke thak ke pinibina pen ke lage nangli neli pinchong ne lage kidam tang 1951 gov of India tum thak alo stame pini panga pen odlang no tum dak Karbi Anglong arlo kilometer narke border pillar pen nang lutsi dak itum akarbi ahem me nang ke rin nang ke nang atengkeng nang phri pon itum ning duklo lasi laso phuthak Karbi Anglong Autonomous Council of Hanta chuning rilo ke hai Dr. Tuliram Rohang phanstame prabjing pen dak adu ya hoyalong nang humri pen ahoy ra phan ning ke the alam putekang nangi lapen meeting sita nang do nangi lapen ahoy ra phanstame nang chingwai nangi pini sitame ladak ni tum kepho akorte tum kwano ne kisungo chichak nang lasi tong sekot pen dak ni tum temporary outpost taparalong pustame langlong choralong same dosi dak tapararong asor pen dak tapara KSA pen lapen ahoy rat ke don chisong si ame bang ni tum peme dunlong lo lasi laso puthak DC of Hanstame border magistrate Hanstame nilitum organization don chisongji lapen pachini ji lapen kiwangji ni yongsi monsam awe plote vi phik buet tame nitum sodak pen chisong ponji pusi Karbi sulang dorat han pachini lo kadom la kalang Jirkinding Hemphu Mukrang Auditorium Hall along awareness meeting livelihood activities for self-help group Amai Kepiman Pon. Pini labang so Amai Kepiman Pon lake soteng DCV block Jirkinding Ahawar Lapen Nong Kerala PMKSY 2.0 under Soil Conservation Division Hamren Atumpensi Chepatir Piponlo. Labang so Amai along BLCC Chairman Mr. Prophet Tisopensi Mai Chepahem Ponlo. Mr. Prophet Tiso Kataripon amay along ahoy amin pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rina Terangpi Jirkinding Town Chairman Mr. Mensing Terang Jirkinding Lems Chairman Robin Hanse Jirkinding Socheng DEV Block
DBO tok BP lems penang an ake theki ding atum chetong dun labang so amay long so cheng DEV block jirkin deng a hawar cell hair group a group cricket home atuma phan PNRD pen sok ke koi amekanik thermit ke koi amekanik lapen kaprek amekanik EM rina terang pi ari deng pen pajir pon lapen halapu so conservation a department ahin penta Trok kebrahini cell hair group atuma phan long hong kapangreng ji lapen vo kapangreng iji aphan tangka inut pen pharo ingkoi rapho a check EM rina terang pi ari deng pen pajir pon mukoi lumpen kohelet milik report Karbi Anglong News Channel soil conservation pe kona nama scheme ke denga kona nama scheme ke do ala itu lang ka chuso atin lang he kasi marpi lapen kona ne atin bangke sai ka chupiki apa hidi so ka churi apa la so lang kha ke pon so lang kha kasi marpi pon mate kona ne atin bangke tuwa pinangan kasela pipon la art drilling la so tuwa kasela pon scheme ke deng pon la hai kona na rong man la so scheme ke deng pon si la daga bangke la soil dan bangke la na tuman kuci saja racet bangke na loko la si ke bangke po lo same na tumarong along same na tumhan la so department la pen lan chol man meme mate lan la so lan kham teng meme la so do lo dan na tu department tum lo na tu sel he tu bai pen na tu chingki chithan da moi na tu ma fans tame la check suri koro bangke na tu lo la si pinyala pe bangke la soila ni na bangke la kethanan padi go elo la da asele tu bame bangke jirpi sele group doma jirpi sele group dona dari jirunga lalu Cingku sele group lalu pak okay so di la benako la somepi la bange cingri sele group dodi la benako mutulan Mirok so sele group mirok so sele group dodi Immanuel sele group la pelota la jugó Botera lanzó Arti sele group Arti Arti dodi Bang Pima Dipu dengu akeso aphai nang ke bat parpik pen ajok Dipu town committee pen order PC awartin medical team la pen commissioner chelang pet pen dengu akeso pen ke jok kelong je phan awareness ki pidam pinini phai inkoi raphi pai achiklo ningkan surhini ra inkoi ra kethom ke chok arni Dipu town committee pen dengu akeso aphai nang ke bat parpik theklong si Dipu sarthe colonialong medical team la pen ward commissioner chelang pet pen kahumri dam nang kok athe sarthe colony ke do araratum dengu akeso aphai bat pikpu a report kelong ateng pensi humri dam lo lapen adon tin langdam charisi langban ke pangpen along dengu achiti maso ke wangtang long pon lo lapen ke langka kuruk pon bom aporahut langban ke pangpen alangban anta ki pitekang SC kachere make edg a hukuma lo sitami pitekang lo lapen lapuson langban alang lapen keter ke alang kepedolong le de chia phanta than tikan lapen pini ka humri kedam ke theklong ateng chepang thir thek the lapen kedo ke thak atuma phan anta kachere make edg alo mate notice alota don pho anaphan pitekang pusi berta rip dunlong lapen jongsi ke than tekang ateng pen kroi credit pulote tangka pharo pho pen suri pho ansitami adai en pondet po puta than tekang lasi non malom abang putinta dengu akeso aphai nang ke bat par ke ong par pick apotsi mina apran kachirai chi aphan chirok tok pen kedo ke thak lapen kachepang thirjir pen kedo ke thak helo akenang sot nailo
lasi abang Putinta kacheresi akimi. News report Karbi Anglong News Channel. আজি আমি বিশেষকৈ 60 কিলোমিটাৰ আমি অভিযান চলাইছোঁ আৰু 60 কিলোমিটাৰ এইকাৰণে চুজ কৰিছোঁ আমি ডেইলি যোনটো আমাৰ এলাইজা ৰিপৰ্ট সেইটো ৰিপৰ্টৰ অনুযায়ী ইয়াত অলপমান বেছিকৈ পালোঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াত অভিযান চলাইছোঁ আৰু এই অভিযানটো যোৱা আমি ধৰক আমি জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁতো ধৰক এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আমি ক্ষীপ্ৰতা তুলিছিলোঁ সেইটো তুলনাত আজি এইকাৰণে বেলেগ যে আমি ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো ডেংগু যিমানখিনি কণ্ট্ৰল হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি টাউন কমিটিৰ ন'টিফিকেশ্যন অনুযায়ী তেওঁলোকৰ ন'টিফিকেশ্যন নাম্বাৰ DMEW ডেংগু 2023-24/616A ডেটেড 2 আগষ্ট 2023 সেইটোৰ ন'টিছ মৰ্মে মই মানে নিজৰ পাৱাৰ এক্সাৰচাইজ কৰি আমি যিখিনি ঘৰৰ মালিকৰ ঘৰত আমি মস্কিটোৰ লাৰ্ভা পজিটিভ পাইছোঁ সেই পজিটিভবিলাকক আমি ন'টিছ চাৰ্ভ কৰিছোঁ সেই ন'টিছত মেনশ্যন কৰা হৈছে যে তেওঁলোকে যদি 7 দিনৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে আকৌ যদি তেনেকুৱা মহৰ বংশবৃদ্ধি হোৱা জাগাত মানে পানী জমা হৈ পাওঁ তেওঁলোকক আমি জৰিমনা ল'ম সেই জৰিমনা 500 টকাৰ বা 5,000লৈকে কিন্তু আমি আজি বা একেদিন অকল খালি ন'টিছে দিম আমি ঘৰে ঘৰে যাম আৰু আমাৰ গোটেই ৱৰ্কাৰ্ছবিলাক কাম কৰি আছে লগতে আমি যোনটো ধৰক আঁঠুৱা ধোৱা বা আঁঠুৱা মানে ITBN কৰা চ'ৰ্চ ৰিডাকশ্যন কৰা ফগিং কৰা তাৰ লগে লগে আমি ন'টিছটো দি থাকিম সেই ন'টিছ আমি ফ'ল' কৰিম আমি এনালাইজ কৰিম তাৰ পৰা যাক পইচা ল'ব লাগে যাক জৰিমনা দিব লাগে আমাৰ টাউন কমিটিয়ে দিব মই সেই ৰিপৰ্টটো টাউন কমিটিক দি দিম এতিয়া কিমানলৈকে আপুনি কিমানজন এতিয়া ন'টিছ দিয়া হ'ল আজি 5জন আৰম্ভ হৈছেহে গতিকে মই নিবিচাৰোঁ মানে ন'টিছ সবেই পাওক মই বিচাৰোঁ ন'টিছ কমকৈ পাওক কিন্তু মানে আমাৰ পাব্লিকক মানে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু মই টিমমেটবিলাকক ধন্যবাদ দিছোঁ আজি কেইমাহমানৰ আগৰ পৰা আমি যোনটো কৰি আছোঁ এতিয়া পাব্লিকে এৱাৰনেছ হৈছে আপোনালোকে দেখিছে বহুত তিনিখিনি ঘৰ মানুহবিলাক মানে খোৱা পানীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানে পানী জমা হ'বলৈ তেনেকৈ চান্স দিয়া নাছিল যিমান পাৰে তেওঁলোকে ঢাকি ৰাখিছিল মানে তেওঁলোকে নলেজবিলাক ফ'ল' কৰিছিল আচ্ছা আজি Karlitang ruka senteron abang arpum methang hem nang chili etlo. Karlitang ruka senteron abang arpum hem anang kepele rok ji aphan CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen tangka cherabdunsi hem an nang chili long pemelo. Munit pir theke wangke malom soet aphan chot lapen kachongdap abuha adim chotpuk sarsar atum kachethan asonsi non nilip constituency ke parlo koilamati sar thetirang arong amekar honari teron lapen merina kropi atum asopo Karlitang ruka senteron ta manderlo. Karlitang ruka senteron ke inut jutang jubat along jatsemet KYF along anta nilip aparman pen kilun ke kan kachepete along aning kacheparong dunwer abanglo. Anchota kalisi nong esetame long dunwer abanglo. Ruka senteron achethe dotik ako ke lokacharlita aning hangpi. Sar thetirang LP school pen Charlie Pangcheng dunsi Kep Angdeng anke Harlong Rupat High School pen Chipa Unsi HS Angdeng ke Eastern Karbi Anglong College along si Charlie Dunlo. Amithang ahem arit ke boyde rajok Telangana ahawar Hyderabad along kedo Secunderabad along Chongdat aphan damjuilo. Bonta kopai kelang no pai ni phai kresi arni Jondis akeso longlok pen dowai chobom sechilang bomlo. Bonta keso ang tek kimi avidet ajok Gandhi Hospital Secunderabad along sechilang damthusi sai jokje ni phai krenar kep arni hospital along amat achethe chiwung detlo. Lapuson aporahut api apoatum kichitang abang arpum kiwan chiaphan matha kisung amahang kejangrim ahut man kedo CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen lak isi atangka cheraptunsi ni phai ingkoi rapli arni anke me an pipon longlo apot Karlitang ruka senteron api apoatum CEM ake hayaphan kachuro alamthe pajirpon Koila Matipen Moses Teron Karbi Anglong News Channel. Nalito mangno karjap nangkor alam theke napahanda ini sepo rogasen alang di Hyderabad kam chongda dun pen so cholong lo pen hadak se chelang bom seta
ke dora batum cerap curi pen se celang bom seta un jo alang li ne lo apran lam je lo nasi ana ke lo pani tum ana ki duk seta la an ke lo pani tum dat budi ta cewan hede je ma ko sini tum ci matha lo cewan hek lo bo ko sini ta ke oi lo nasi aku ani ning ko ai ma se koi ning garong ta ke do ning garong ke do dama the mane li to ma cm le ram rong ha alang di na ke ra pen na kot nili to phan an ke hello pen dat budi ni ke wan ti hem nili to la an ke do pen seta dat budi hem nang pale ro ko pot nili to ning arong ta ke do lo ala se alang le phan suri akardom alang le phan pa jer lo la pen ke alang le to hada ka me chong da long seta me alang le tum ta hem nang pale yi phan on anang bor ido na pot nang kra don pot alang le tum handa ning ching duk lo choro lo nili lam thela an hem Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me